Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Guru abdi nasareng ajunan seteja Hadrati Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Hisham ajunan simulja Al-Mukarram Kiai Abdul Halim ajunan simulja Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Toha ajunan simulja Al-Mukarram Kiai Shadiq Makki ajunan simulja Al-Mukarram Kiai Syakir Ni'am langkong-langkong ajunan simulja Bapak Soleh SPD selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara Isra Mi'raj di Masjid Nurus Sholihin, tersetejana para alim, para ulama, para ibu nyai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah Allah akan memuliakannya. Amin. Pejabat pemerintah, wabil khusus jajaran Forkompinka Kecamatan Galis yang saat ini hadir, Camat Galis atau yang mewakilnya, hadir pula unsur pejabat kepala desa yang terhormat Bapak Hafidhi beserta perangkat-perangkat ipon, seluruh jajaran panitia penyelenggara Isra Mi'raj Remaja Masjid Nurus Sholihin, ajunan seteja muslimin muslimat, le-ale pemuda dan pemudi semuanya, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rabu sebetan kaula amul jaaki setong nikmat sesangat raja seterima abdin sareng ajunan malam mangkin ingki kadinto dan gula sareng ajunan iparingin nikmat untuk kesempatan hidup. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Diberi umur panjang. Alhamdulillah. Coba lihat saudara kita di Aceh, di Sumatera, banyak sema. Alhamdulillah ring Galis juk tojuk kok rokaan maka kemarin manca. Bener. Benedul Basit nih bunga musibah yang terjadi tidak. Yuk kita doakan malam ini. Mudah-mudahan saudara kita di Aceh yang sudah meninggal mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah. Juga saudara kita Sumatera kita doakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah. Amin Allahumma. Tonton abdi malam makin mengucapkan syukur alhamdulillah.
Kompak. Alhamdulillah. Sallallahu ala Allah. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Allah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu dan kaula amul jaki makin nikah bulan kompak bulan Rejab. Debuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk ring wali. Mohon si ada ring wali benih wali murid ya. Waliullah insyaallah 90% benar. Wal awliya zu karamatin rutab wa man tahaw biwaladin min ghairi ab. Ini kitab subat. Isare kitab Mawahibus Somad. Ring wali ini ke Pak Andi Karomah. Andi kelebihan. Apa sih tak bisa ring wali? Bisa kepi Pak? Cuma sitong ring wali tak bisa. Wa man tahaw biwaladin min ghairi ab. Tak bisa kebaik anak mun tidak Pak Benbun. Arif tak bisa ring wali. Mon kembang, serap, deti bese, melocor. Alhamdulillah. Mangkan ring wali, Pak. Mon salim ya, tak ada Pak. Mon ring wali. Mondul basit pun tak nolak. Aja ring bani wali, proses menjadi wali. Sallu ala Nabi Muhammad. Debuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Belia Al-Ghunyah dibuaki para Rabu. Rejab terdiri dari telok ho. Pokok lah kian makles sore beni polan palen bola. Rejab beda telok ho. Pokok rejab dari telok ho. Pertama dua telok ab. Pertama rahmatullah, kebelasan dari Allah. Jim judullah, kemurahan Allah. Ba birrullah, kebaikan Allah. Tiga ini Bapak, kebelasan Allah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Itu tak bulan Rajab. Bagompak sabah bulan Rajab. Paringaki dekat umat Muhammad. Tapi tak setuju umat Muhammad nga oleh telokkan itu kecuali umat Muhammad mewarnai bulan Rejab dengan amal kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Betis ya oleh nikah mundi ngudi bulan Rejab. Kalau ben amal siapa akati malam makin di ngudi Rejab mapan tak mapan. Pengajian Isra me as-salah. Orang gila as-salawat tak salawat. Orang pak as-salawat tak salawat. As-salawat boleh. Ongguan. Yuk grup Al-Banjari. Apa nyaman Al-Banjari ri apa nyaman? Remas Masjidina. Oh ya bagus. Pimpinan Kehalisam. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang pak sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Yuk. ركض أينا وشوقا ولطيب وذرقت وإشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى وقلبه رفقا ركض شوقا ولطيب وذرقت وإشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى
القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Nyaman tak nyaman? Son nyaman tak nyaman? Al-Banjarin nyaman tak nyaman? Idul Basit Mansur nyaman tak nyaman? Saya bos terapos nyaman tak nyaman? Nyaman kan? Suka kanan dia. Sa Ogong Pak son saya tak saya. Ia menuson je apa sebut. Dia ring ajunan tak saya tak saya. Mungkin basin alon cak ke jurang, ambian norok ke jurang biar. Mungkin Idul Basit labu jurang ambian ngalaan. Dah ngalak tam culua tanda tinaa. Allahumma sholli ala Muhammad. Setong salawat ibad malam bangkin dia. Raqad aina wa syauqan rindu dekat Rasulullah. Apa? 70.000 malaikat atau akidah ajuan si hadir man termasuk min ahlil jannah. Amin. Mangkan semangat mun ngaji mapan tak mapan. Iya, innal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatil Ghaib ketika menafsirkan ayat minhu arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati. Apa dia buna? Satu kebaikan yang Anda kerjakan malam ini maka dilipat gandakan etempeng mau selawat etempeng elwar rejib. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya satu kemaksiatan elakoni bulan Rejab maka dilipat gandakan etempeng ala kemaksiat bulan Sa'ban. Makan ja'abilai mun maksiat bulan Rejab Arafah senga akibat raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat Nabi Bandan. Lanjut. Tak leso. Dan manja ki buru. Iya, Arab polan nah. Polan benifa. Coba valen. Hah. Kolpet tak usah uncang. Datang tak datang. Datang. Kanto yang jeng esa awal. Alhamdulillah. Kun kare konjurkungan panitiana. Kalau dapat dina, kolpet tok pas karena unjangan kolpet tok dapat berjamaah. Alhamdulillah saya berjamaah kundu baris bini anta telo. Etanya ki benitian kama zaman wo apa jangan copok bisi be bangge. Oh ki polan pengajian mari. Oh iya. Mun tak bisa pengajian pun tena jamaah kapi. Papan ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandara barokah. Amin. On. Yuk kita warnai bulan Rejab pertama. Bila dapat bulan Rejab para Rabu, abdi sarang ajunan, ipakon pabenya adua si ampun ya ceraki sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Monapa ajunan ipakon pabenya adua Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Titik neke sendiri Rasulullah. Cuma bindara nasantren ke Islam tambai demah ighfir lana duno badat ada santren ke dul halim lain pole tambai wahasil maqasidana badat ada bener oleh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
بلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم صل على محمد becah becah Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan tambah tak masalah para rabu apa napa mak yo laki Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari saran kitab Bukhari beliau ada buaki jawazu ihdasi dzikri fi shalah ghairil ma'sur malam yukhalif al-ma'sur sallu ala Nabi Muhammad takut beda orang roh hanya tanya pak oleh nambah zikir ilmu solat bejek oleh apa boleh luar bejek asalkan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis nih kebaca dan memaknana ya Rab paring keberkatan abdina bulan Rajab dan bulan Sya'ban pada baki abdina ke bulan Ramadan man terdapat ke bulan Ramadan amin sebab umur tinggal tak owning dapat napa punten ke doa mantri berdapat amin Allahumma tong lanjut nomor 2 nekat dari ulama Wahab bin Munabbih baris dibaki Wahab bin Munabbah terserahlah Wahab bin Nabi Munabbah yang seorang napa mun sempat ajunan maos istighfar taknya banyak demah Rabbi ghfirli warhamni watub alayya apal tore bareng Rabbi ghfirli warhamni watub alayya manabi ning keterangan kulaku besar asar khusus ajunan bak papa karena sibuk berurusan tanah sibuk berurusan panca bila bisa harus bacalah tak kutu sobu tak kulu laku dimpa bisa nah baca yang penting ibaca bulan Rajab mun ke kiai sepak kulaku petong bolo mun ajunan kulaku bene petong bolo bede etak bagampak bede etak paham lagi on ni kemakna nak sambian mak yang malaki Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya tong nomor 3 kita ada pak indin dia bila dapat ke bulan Rajab makin tangkil telobel kiba dekarin bulan Rajab sempat aki abdin sareng ajunan apa sah sunnah bulan Rajab sanajin saare paham apa sebab apa sebuk si apa sah ya mesti tak apa sah kita apa kencok cak ngocak walan beda ustad penceramah bah ngocak dalil hadis puasa sunnah Rajab hadis palsu jarokto pengempak jarokto ngereng ulama Nahdlatul Ulama nih Imam At-Taha Al-Hisham Kisodik Kiniam Arab pah jak ngotek ning kitab si ampun jelas ning pikiran Nahdlatul Ulama pon jadi gini lagi yang penting apa sah minimal saare tak kuat saare 2 tak kuat 2 are saya ngucap setengah hari loh mbot ada apa setengah hari minimal sallu ala Nabi Muhammad ana apa pak yang cuma seni ke pak khusus binaan mun andi otang bulan Ramadan ajunan tak usah niat nawaitu somawadin fi syahri rajabah sunnatan lillah pon ajunan cukup aniat kaula apa sak laku kengodena akan ten puasa bulan Roma mon binian lakar mon binian pak tak lakar tak ngene lakar pak
Maka namun putaran sambian, bing, arah pemata apa seben? Jawab, head min, min. Mun lakian, arah pemata apa sebencong? Min, benih min, mencret. Jadi mun binaan cukup ngodai bulan puasa bulan Ramadan. Anapang gula mator situng keterangan hadis kak dintos sarang ustad ning televisi gula tak nyebut orangnya buaki hadis palsu padahal Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi buaki hadis kak dintos benih palsu tapi dhaif. Bila dhaif yon liaki ngamalaki hadis dhaif fil fadailil a'mal. Napa debuna Kanjeng Nabi, innal fil jannati nahran yuqalu lahu rajab. Ku laku nik apa? Ning surga beda songai nyamana songai rej. Bakompai songai rej. Cep. Din sereh kibasit. Liman soma yauman min rajab. Beki ke orang siapa saareh ning ibulan Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Le songai Rajab ni kebuk Pak. Pote manis lebih manis ketimbang mat tuh. Pote na lebih pote bensu. Siapa ngocak soso ibu dia? Susu. Ari beki kesera orang siapa saare bulan Rajab. Manter masuk surga kapi. Keng coma Pak, tak setuju orang masuk surga bisa nginom sungai Rajab. Tergantung amal ibadah ajunan. Paham? Karena jabun ulama fa inna maratiba ahlil jannah mutafawitatun. Ku orang mun masuk surga. Ki Hisam masuk surga. Amin. Ki Toha masuk surga. Ki Sodik masuk surga. Ajunan kabi masuk surga. Kak dinto kulaku tingkatnya tak ada pada. Bersibun atas, beribun baba. Yang penting masuk surga. Okorna biasa bi a'malihim al-hasanat. Tergantung ibadah na ben ahlak ka. Beri pualan kok Pak Camat kelebun umbah mentak kalang kong bun. Kok mun kelebun di bun atas, elu mun tak bener kelebun. Mun sorong ngaji tak ngaji. Pada giyah ning iba. Pengempak ning iba. Alhamdulillah kelebun ngaji tak ngaji. Mapan tak mapan. Nyompeng kelebun na. Oh sepak pilih boleh je. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulaku pas masuk. Pak Sali datang. Dan malih dan malaikat Ridwan. Punten malaikat terus nginum sungai Rajab. Apa asap? Engki. Berapa hari? Saare. Ya, jalan. Kan jepit abit mun saare. Sekone je nyak banyak. Iya. Datang Ki Hisam. Kamak ge. Sungai Rajab. Berapa hari apa sah? Betong are. Ki. Ya tore babak banyak. Datang dulu basitin di daja. Demak ge. Sungai Rajab. Apa sah? Punten. Acara memulolo. Elo ke tak bisa mau sungai Rajab. Panjenengan nih kasih oleh sungai Lauan. Sungai Lau. Leko tak leko. Hujan tak hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Abasa tak abasa. Abasa tak abasa. Abasa senajin saare. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor 4 terakhir. Abdin sareng ajunan. Bila dapat bulan Rajab mabada acara Isra Mi'raj. Terus terang Bapak, setiap tahun Masjid Nurus Solehin mabada acara pengajian Maulid, betul? Betul. Pantauan tinggi. Itu sebagai bentuk cinta kita dekat Rasulullah. Tapi setiap tahun Masjid Nurus Solehin mabada acara Isra Mi'raj itu sebagai tanda abdin sareng ajunan iman yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj
dialami Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bang sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat tak salawat? Salawat tak salawat? Yuk. Allahumma salli ala Muhammad. Tahirul qalbi naqiyun dakirul lillah al-mustafa safiyun salla alaihi la akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da Ya Habib Allah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله Allahumma sholli ala Muhammad. Kris karat dari baja, kris tua menusuk apa saja. Biarkan musik barat merajalela, tapi musik salawat Nurus Salihin di hati, di jiwa dan di raga. Tepuk tangan kelun kana. Lanjut, lanjut. Tak leso. Tak leso. Ya gula leso. Mantar berokah. Kula ini malah sejam. Cuma kula mantan kik ngale bu. Desok. Demabu. Beda onjengan tak kalep setong bersama Riyadul Jannah. Cak keluar ni keston ngator itu kula. Tiba-tiba cisinal depak kecompok tak langkong kiai narsana pengajian bila cih malam bila epon setengah bulan masya Allah. Kula ni masjid Nur Solehin ka ito. Wala nyari penjerama pole. Ampun kiai cukup ajunan. Dan engki wes. Kalau berempah setengah 10. Ki karis setengah jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Pon. Ana pemak beda Isra Mi'raj para Rabu. Debun ulama beda telok. Beda telok sebab mon mare telok, mon tak mare, mon kop cokop setong. Tinggi. Debun ulama apa Gusti Kanjeng Nabi ento panggil sareng Allah ke langit. Napa tujuan? Pertama, li amri shalah. Polan beda perintah bejeng, Pak. Lagian buk binian. Reh Isra Mi'raj riang. Polan beda perintah bejeng. Gusti Kanjeng Nabi panggil ke langit. Ini kesaking penting ibadah solat. Solat ni ke Pak, kita beribadah selain Pak. Walaupun sama-sama wajib, contoh haji, pengempak haji, pasah, sekat, sama-sama wajib tapi beda Pak. Napa bedanya? Pertama, ibadah sepertama kali ku saya tanya kisah Allah ibadah mangkana sesibuk apapun ajunan lebur manca, lebur tak lebur pun pokok lemak tu lemo pokok tu lemo oleh Pak abajan kelun kerong sambian abeli boleh ke panjat murib boleh
kerong pole sambian entar kapancen kengas tete bila morip teh me keluar sedi iya apa ular walan bade tetang ke jompo marin morip mangkat pole kategel jompo si parancak basongsongan alhamdulillah tak mole arab pak eja ular njaro tak kok dering kerong Allahumma shalli ala Muhammad ibadah solat tak pada beribadah selain Pak tore haji hokamawa pak haji hokamawa tapi kering so ki mon miskin tak wajib mon tak andi tak usah teng merteng Pak ajual sabana bener mon saban dulu ke anan dua Allah aja jual tak milu kengai palam beda bola na bang cari gelis engkau mau gelis haji kapi engkau ada ke Mekah Madinah ada aja mau tak coplak sokon ji ya tak usah leneng lah pita ban ibadah so sesoki wajib apa semiskin wajib apa seganteng wajib apa seratin wajib apa secoba wajib apa jadi monsoki pasti apa jeng sampean por jok membalikan pasah hokamawa pak pas hokamawa wajib kimun sakit tak wajib tak wajib contoh mandul karim badadul karim Sabar dul. Dul Karim sakit tipes. Demah tak wajib apa sah bulan Ramadan. King wajib akan teh keluar Roma nikah. Mon bajang sakit sehat Mon pasah tak wajib mon sakit. Ya mon sakit taat tembung. Mau sakit taat bakun wajib pasah kan jadi pas mau sakit taat pasti apa asa sampean ba jawat bagawat Allahumma shalli ala Muhammad pasah wajib keng orang sehat orang sakit tak wajib mon bajang wajib tak kelar mancing tak bisa tojo tak bisa tedung tepket isya madama aklu sabitan selaki akal ki beda wajib apa aja contoh kayak itu walan makin banyak orang sakit emar sakit pasti abajang banyak tak banyak mon embun sakit gabala kembun bu rebu abajang mamon ring galis bila sakit pasti abajang ya mantar sakit jadi sehat lebih banyak tak abajang banyak sahabaan aja sakit nih mar sakit wajib abajang tak bajang sampean set tadi umur sul khotimah Pak Allahumma shalli ala Muhammad dan magi besit mada ma'aklu sabitan salaki ki akal beda wajib abajang contoh Dul Karim sakit dul dan binena ya an dateng sidiri pracen melek wajib tak wajib apa jeng wajib tak wajib wajib tapi mau senikah dul ya de tenganan dul sediri pracen Dul Karim jawab wajib no tak wajib apa jeng je yang lebarak je lah enjak je lebarak lah tulis kali aki kau purna je Pak selaki ki ingat wajib apa je tak bisa ngalah udu atayam Pak tak bisa ngalah udu tayam tak bisa tayamum najis badana tak bisa suci wajib apa jeng li hormatil waktu hormat bektun bajung ini kesakit pinting bajang Pak manggan sambian gara-gara menyebut umroh pas tak bajang terkadang beda tada umroh ini kesunat solat wajib Pak Allah orang si tak wajib bajang coba dua Pak
Setong orengki. Setong orengki. Dua nak kanak ke. Dati mon ba orang kalis tak abajang. Kemungkinan dua. Mon tak gila. Nak kanak ke. Mau ni nak kanak kene orengki. Gila umat Islam wajib abajang. Cak ni roe ilmu nahewan bilang iding suara adan ngala udu langsung abajang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut mantir barokah manggana buk Pak Isra Mi'raj debun ulama ikabiti emolai minal masjid ilal masjid. Niki singkat nah. Estona Isra Mi'raj niki bunyi masjid ke masjid Pak. Moncan sambian Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Eston punten Pak. Gusti Kanjeng Nabi niki bu ambuan Pak. Bu ambu dari Masjidil Haram bener langsung ke Masjidil Aqsa. Da emmah ke Thaibah. Ke Thaibah kan? Apa Thaibah ya? Kota Madinah. Madinah ini disebut Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal nana istaqnani wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Thaibah ya Thaibah ya dawal ayana istaqnani wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Jibril Muhammad ambu sekejap dinari. Pona pre Jibril Thaibah. Tempat ini kau akan hijrah ke tempat ini sebelum kau pindah dari kota Mekah ke Madinah. Apa jang kelun 2 rakaat. Nih kapa ya Thaibah istagnalik. Engkau kerong dek ka kota Madinah. Mantu dapat ke tanah suci kepi. Amin. Terus aloncak boleh. Buni langsung ke Masjidil Aqsa Pak. Da emma pambu kelu. Kedema Tursina sebuah bukit di mana bukit ini adalah tempat munajat Nabi Musa. Pak puluh hari malam, puluh malam kan ning kanto. Muhammad ambu kelun sekejap berdena apa Jibril. Eka entoria tempat dah Tursina Nabi Musa. Asolat sunat 2 rakaat. Aloncak boleh. Kada emah ke Bethlehem. Apa dia monjandeng Kristen? Bethlehem mereka tempat lahirnya Nabi Isa. Apa jang kelun Muhammad ning kanto 2 rakaat. Langsung ke Masjidil Aqsa. Beden apa Pak? Mak pambu kelun ke tempat suci ya. Kepun dem ulama kiai, ni kitab kiai, dibuaki at-tabarruk min athari solehin. Ni kisah teku ulama Nahdlatul Ulama sallu ala Nabi Muhammad. Pambu ya jong. Cek saking sambian. Arab nyopre barokana ulama orang so. Mangkan ajunan bila telasan cong. Are ko pun embana. Are pujuk tuampar, pujuk Sayyidina Khalil. Bagus tak bagus? Jaring sampai nabi sampai ke pujuk Sayyidina Khalil. Cong ayo cong tar bukit kihi. Katalang. Tepak. Tep. Aja kelunnya lase ke kubur yang tuana. Tabarru kubur na kuruna. Di Pak Ambu. Puru terakhir rekreasi. Mapan tak mapan?
Mapan tak mapan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kemak paham panjenengan mak cernak benak nak mantir manfaat barokah. Pala kada seberapa kena. Mantir barokah. Pas mulai di masjid ke masjid. Napa mak masjid ke masjid, Pak? Ulama ada buaki, Pak. Ajunan, Pak, buk. Pakon pelebur ke mas. Pakon pakon pelebur ke mas. Orang kelis, ulama, kiai, ustad, pejabat, Pak Klebun, bajingan, beda bajingan. Itu tak Arab, jadi ngaji tak, bagus kia. Orang cak libur ke masjid, debun ulama telok cirina, mantir manfaat barokah. Mana bik orang mantir tabang kipolin lebek toh, amin. Telok cirin. Pertama, orang cak libur ke masjid, riayatul masjid, pelebur arabet masjid. Masjid kotor. Dul Karim, cak guna bentah melolo. Kali Syam, apa dul? Anu keturok kendinga. Cak guna caca melolo dul. Ongkei dul. Ongkei. Siap di. Dulu mengalak boleh semit. Cak guna jemtal. Kotor jeding, koras. Abang, dia tak bejer di tor maksud, enja tak bejer. Enja, mau mapan. Mapan tak mapan? Beda pembangunan masjid, nyombang tak nyombang? Alhamdulillah genteng tak genteng masjid dah. Mon genteng masjid dah, lebih genteng bentel mak kai, lebih genteng telembak Klebun. Mapan tak mapan? Mon beda masjid tak lemremare, genteng Roman Klebuna, genteng telemak kaina, genteng rakyat dah, betir rakyat bermak kain setongkel pada tak lebur ke mas. Alhamdulillah genteng, ya genteng. Mangkana bu, mun beda amal pembangunan masjid, tuli ka. Amal pembangunan masjid, kala bu, lemebuh sabok. Cleaning, alhamdulillah. Pagompak alhamdulillah. Keng cuma sini kebuk. Orang asedekah ni kebuk cak ngabas ke orang gi. Dabuna ulama al-hadiyatu bi kutratil muhdi. Orang ari beri cak ngabas orang, ngabas ke tibi. Mun kelar sejuta, abri seju. Kengai. Termasuk aparlo dah, kengai dah. Boleh ngabala. Tengkan. Walau mun aparlo tak kadang tuan banta tangkep. Dul Karim ngoncong wali matul orsi orang 300 sia dul manan datang kok bertak kalah lagi bah ngoncong 500 awak kata tanggen tepak aja bah saya nggak dul dia cungan dul pola mun di otang dul beni orang semajar dung bener buk tak guna bak tibi tina cak ndak alam kata tanggena cak ndak nyoro treten tak kadang treten roa tak kadang kak sete kak parlon antikah terakhir sudah kapiaki jan monsenyoro siapa tak tahu coba suruh majar tengah siapa pak mantona tak kira majar deh Dul Karim apa lo di otang manton majar no tikal dul mon kelar ring du bolo ngonceng du po ke musi ngonceng ring du bolo dul cek ngonceng as cek marah arat tak kau girin Dul Karim. Dan Dul manan apa lu kena? Mangko tak yonceng, son berjegelun. Merindu polo son gini. Morin 300 son beraja. Jeni gini. Mangkana aju namun asedekah ngabus ka tibi, cek ngabus ka orang lah. Umpaman ciher. Amal. Pah ngalak ciher. 2 juta plus. Kene tak kene. Dul, banjir energi, dul, jangan ala 2 juta dul, talkah hatiku dul, dia emah 2.000. Mapan tak mapan? Tak napa. Boleh sabun lagi jompo pembangunan Wali Songo, gelum keluar. Aduh, mak buan jong, tak napa bang. Ya, onta laki jong, onta laki. Alhamdulillah. Lebat motor kijang ino papote dek lao tak tahu cuma kae nate lotong mari secem boleh di pasar Kadur Peleman gula kiai
Dia je. Alhamdulillah bersebola. Bersebola. Yang tak laki. Alhamdulillah. Kijang ino pada dah je manter dapat ke Mekah Madinah jan sebola. Ke Mekah Madinah dia memang seket ni dapat ke Amerika apa. Bener kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Sambian tak usah ngabas orang, ngabas ke TV, kelar sebu. Mangkan ajunan malam mangkin nyobeng tak nyobeng. Bang nyobeng tak nyobeng. Berempe sombeng nah. Wah kan sedak rida jangan sedak rida mundu bolo. Moda tak moda? Moda tak moda? Pak, tak kirim kabar, jaring bareng ke kapi. Bener, beras ong, mecin, partamak, apartalet. Apa setara dong ke? Selebar. Mbak ya Allahumma sholli ala Muhammad. Libur asa dekat langkong bulan Rejab. Ore iko cak libur ke masjid mun seneng abangun masjid. 2. Orang iko cak libur ke masjid kiai. Kenapa? Imaratul masjid. Balebur amak muraki masjid. Are, balebur di ngudi masjid. Kalaban zikir, kalaban salat berjamaah, termasuk di ngudi pengajian malam mangkin, termasuk memakmurkan lebih-lebih diudi salat berjamaah. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'. Orang mukmin ilmu masjid pada bencukok dalam Pagompak orang mukmin laki bini pada bencukok dalam dia mencukok lemaing. Pernah tak pernah? Pagompak pernah tak pernah? Mon bade cukok lah tak pernah ni aing berarti cukok lama. Mon lama te tuliku. Bila kuring tulika. Dati mon bapak laki lah tak pernah ke masjid berarti lama. Tuliku. Ya tuliku ring je. Di kalaban pengaji. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan jadikan masjid seperti rumah sakit. Dia rumah sakit. Gagak tak gagak. Gedang tak gedang. Megah full dengan asinya. Tapi sayang yang menempati rumah sakit orang sakit kap matemor sakit tabu aduh mar tengah set culawan sakit toot pernah tak pernah. Jangan jadikan masjid seperti orang sakit rumah sakit. Artinya pun apa? Ajunan epakon pernah ke masjid. Dalam artian ajunan mun sempat berjamaah solat duhur. Tak sempat solat duhur, solat asar gimana tekan. Tore sempat lagi solat morib. Morib tak sempat. Isya tak sempat. Subuh tak sempat duhur tak sempat mate. Tore morib. Allahu akbar. Kalak sejadan mangkat ajek binin ajek nak botona ke masjid. Mapan tak mapan. Alhamdulillah Isa debak ke antoh jemaah dubaris dusak kosong bun budis kone binian tetelu maoning gula nyengok mak tetelu kan aja mannya kau kita nyaki dengan nari dia menjemah anda kita Arabu pakai pengajian makin mun salam pengajian burabu ya bagus banyak yang tempat pengajian lagi mantir barokah amin. Pada hibur ke masjid terutama semak ke masjid ya di timur ada di timur apa ada cuma noreng gede marsake iya bener kan nak semak ke masjid terutama gula mesti jauh walan jauh tekate si tak bejeng ji semak ke masjid ji bener mau ning tore gula entar ka siana holil ning dia pak siana holil dah cia si dia pak si ke siana holil cia beni tetanggil siana holil orang di mah tinggalis ting sumnap dubis beda tada
Coba tetangga, kita sekali re. Mau ning, wes, minta kabar jajim pian. Ning tokan jual are, bada tokan jual are, betul. Bada, gula tanya, Pak, sambian senapa tahun na jual kantok ya, anu, Pak, 10 tahun kiai, banyak online, alhamdulillah, bro kan siya na holil, boleh bisa kuliah anak, bisa memuduk anak, asokor min inki alhamdulillah. Gula tanya, Pak, senapa kalem biar nyelase kubur siya na holil, jawab, tak sekali kan. Si semak je, apa si jauh. Bakal laring gelis pentahun, betul. Tahu selada Muhammad. Pas semak ke masjid, orang di emah, pelebur di ngodi masjid. Terakhir, orang ikutnya libur ke masjid, khusus dekat pengurus masjid, takmir ben kiai. Kenapa? Idaratul masjid, pelengkap kiai, administratif masjid kiai. Wakafnya, pasti Pak, insya Allah mengkantoh, lengkap tak lengkap. Terutama masjid sekitar sini kini roh. Saya enggak Arab pemangkin. Mangkin ini apa masyarakat ngalbengal agama kaya Pak. Ngalbengal. Tore. Kasus songsongan. Kiai A negu kelebun B. Kiai C negu kelebun D. Alhamdulillah si teguh kiai si beri masjid D menang. Pengebak anggap Hafidi menang. Pendukung si Diji tak terima. Kemakai pahintar. Oke. Tanah sewa ka pagi ke masjid seboran ipen tak boleh. Apa? Mungkin tak boleh. Bagi. Ala benda mah. Bola cong. Are lambok ke panti kecil. Wakaf kaki kantor. Di mabuk tinjak yang tak ada. Iain tadi wakaf. Tadi sertifikat tanah, mengajukan pengadilan, wes, siapa semenang? Mesti anak, benih makai. Menang baktun re, Arab pebolan, ada din anan, ada gula, tang epak setang tanah hari. Ini membuktikan dia yang tak ada wakafnya. Lah, takok senikah, menang anak re. Keng ini orang ajar, keng jauh tero Pak. Jami tero kan terbaik bungkan masjid ini. Insya Allah keng para kiamat sambian dia. Di tengah stetek ya, musola. Begina, ya bun, sediakan sertifikat tanah kapi bun, Arab Pak, takut atau karat umat bun, walau membudapan apa deki pas kelebun nah ketempuan, tinggi, manggana kiai lengkap sertifikat tanah, madrasah, musola, masjid, insya Allah bekal aman, amin Allahumma, amin pon sejam manter manfaat barokah, mana bikorang manter tapang kipolen bektoh, amin Allahumma. Amin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim untuk jamaah. Yuk terakhir. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman.